Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu thumbnailova ispod par minuta. Danas radimo thumbnail kao Joka freestyle. Prvo što će vam trebati jeste logično neka ovakva slika, kao što vidite ja sam samo sliku sa YouTube-a, tako da ono. Znači prvo što bi verovatno poželjeli jeste da povećamo ovu sliku malo, tako da možemo to sad sa Ctrl+T da povećamo, ako od prilike. Sad morat ćemo desni klik na layer i rasterize layer i samo uzmite ovako bilo koji selection tool, ovako, desni klik, fill i content aware, morat ćete da imate Photoshop CC 2019 da bi vam ovo radilo, ok, i nema ga, ovako, i fill i content aware i boom, nema ga. Moglo je to malo bolje ovdje, ali nema veze i onako se neće vidjeti taj deo, tako da nije ni bitno. Sad ćemo namestiti sliku kako nama odgovara, prvo ići ćemo na desni klik i convert to smart object, da ne bi gubilo kvalitet kada povećamo i smanjujemo. I sad samo namestimo kako želimo da bude u kadru. Ja bih želio malo to veće da bude, recimo ovako nekako. Sljedeći korak trebao bi da isečemo jotu ovdje, tako da uzmite pen tool i bacite se na posao. Ok, nisam hirurg, ali mislim da sam ga dovoljno dobro isekao za naše potrebe, tako da, kada napravite selekciju, samo držite Ctrl i J, da napravite novi layer, samo jote. Sad kad ga gledam izgleda, bože gospode, ali loš kvalitet. Ok, sljedeći korak, na ovom pozadinskom layeru, jel, samo ćemo da sklonimo ovu loptu iz kadra, zato što nam neće trebati ovako mutna, u svakom slučaju, tako da samo uradite isti princip kao za one logoje i fill. I ok, i dovoljno dobro ide. Sad ćemo da isječemo ovaj donji deo kao s kartonima i travom i to. Tako da idete na taj pozadinski layer, uzmete pen tool iza njega, jednostavno idete ovako. Znači kad napravite selekciju samo desni klik, make selection i ok. I od toga napravite novi layer isto. Sada možete dupli klik sa desne strane na jotin layer i stavite mu neki beli outer glow ovako, pa ćete opacity. Tako otprilike. Isto možete uraditi i za donje layer ako ne želite da ponavljate samo isti efekt, možete držati Alt i povući samo efekte na donji i eto imate isti na ovom. Sad mogli da dodamo neku boju pozadi čisto da imamo malo više boje u thumbnailu, a s obzirom da smo već isekli ovo, nećemo morati da sečemo i pozadinu, nego držite Ctrl i stisnite kao na thumbnail ovog kao travi ovih kartona, jel? Da selektujete njih i onda izaberite samo bilo koji selection tool i idete select inverse i onda će samo sve ostalo da vam selektuje i napravite novi layer jednostavno i uzmite neku muževnu boju kao recimo roze. Ofarbajte onda sve pozadi, znači veoma jednostavno i ništa, malo smanjite opacity ovako recimo 65%. Sad vi vidite da više nema onog belog okolo, to je zato što nam je ovaj roze layer iznad ovog ispod, tako da njega samo prevucite iznad i evo ga sad sve vidi. Sad ćemo morati ovako bez milosti da zgrabimo sve ove layere i da pritisnemo Ctrl E da ih pretvorimo u jedan layer. Onda ćemo ga kopirati i konvertovati u smart object, ići na filter i camera raw filter i namešti kako vama to odgovara, možda ovako recimo i malo ekspozitur. Ovako otprilike istisite ok. Sljedeći korak, samo treba naćite bilo kakvu loptu na netu, uzmite malo sad Ctrl+T da je nameštate i Ctrl+J da kopirate i nameštite ovo malo manje kao i opet Ctrl+J da napravite još jednu, još manju. Ok, sad kao da napravimo taj efekt neki da se pomera, uzmite znači ovu posljednju na layeru, idete filter, blur i motion blur i stavite ovako nekih 5 piksela na uglu od 0 stepeni. I ok, isto radite i za drugu i to je ok sad. Sad možete izabrati jednu od lopti i staviti je tipo neki crni outer glow ovako i malo smanjite opacity i uradite to za sve ostale, kao što sam već rekao, držite Alt i samo prevučete efekt. Sljedeće nađite neku siluetu čovjeka, nebitno kakav, ja sam našao ovog crnca, zato što su crnci superiorna rasa. Malo ga smanjite ovako, da možete stane iza kutije, namestite ga ovako i vidite da je dupli klik sa desne strane, polar overlay, stavite mu ovako crnu i stavite mu neki stroke, ovako recimo i ok. I zadnji korak, samo nađite ovako ovu štiklicu X ili šta već na netu i stavite ovako štiklicu ovdje, X stavite ovako i kopirajte ga i stavite još jedan ovdje. I sad tu namještajte malo bolje da se vidi, naprimjer na štiklicu ću ostavim. Sada možete opet zgrabiti sve layere ovako, spojiti ih sa Ctrl+E u jedan i evo sad možete još malo da
da nameste kako vam odgovara, čisto da zauzima više prostora, ovako recimo. I za kraj napravite novi layer i uzmite samo ovaj Polygon Lasso tool i napravite ovako neki trougu u ćošku. Ovako recimo, uzite belu boju i ovako samo ofarbajte, istisite Ctrl da kopirate i Ctrl da pomerate i samo flip horizontal i flip vertical i pomerite iz druge strane ovako. I možete sad spojiti ta dva trougla i samo ići Ctrl i klik na njih i opet samo select inverse i Ctrl stisnete i onda na taj novi layer samo dupli klik sa desne strane i stavite mu neki inner glow ovako u zeleno na primjer. To je to su čini i magije i ovi. Nadam se da sada možete da se hvalite po školi kako pravite thumbnailove kao Jota freestyle. Ali za uzvrat za to hvaljenje po školi morate da me zapratite na Instagramu @powerhamster_, da lupite like i subscribe. Jesam li sve izreklamirao? A mislim da jesam.